Asinivusele maswahla amahle ehlelweni Sive Siyatfutfuka lokuhlelo lolubuka ke intuthuko lenteka ke etinkundleni emimangweni emiphakatsini lapho kuhleli khona ke eMaswati sibuka ke kakhulu intuthuko lentiwa ke ngekukhishwa kwetimali sikhwama se-Regional Development Fund eMaswati asathi kakhulu ke ngekuthi sikhwama ke senkosi libito lami Maswati akithi ngingiJohn ngakaphileza isibongo ngidabe nginicocela namuhla noma ke sinikhomba ukuthi ingabe inkundla lesikhulumisako namuhla kuhamba njani etindzabeni tentuthuko inkundla ke lesiyibukako inkundla yaka LOMAHASHA lekuyinkundla leyakhelene kakhulu ke nedolobha laka LOMAHASHA kanti ke ilunga leParliament layo ngumhlonishwa Ndumiso Masingmula bese ke kuthi indvuna yenkundla kube ke ngobabe inkosi ngiphile Mphaphu masikhuluma ngenkundla yaka LOMAHASHA sikhuluma ngenkundla lenemiphakathi lemibili lekuyinkundla kungumphakathi waka LOMAHASHA bese ke kuba ngumphakathi wakaShewula inkundla yaka LOMAHASHA ibonakala ke imumethe kakhulu ke bantu masiyicathanisa naletinye ke tinkundla lesike sadenda njengoba ke inebantu labathi ingulungwane ethi-35 lokubantu labanyenti ke kakhulu imali uhulumende lekayabelekele inkundla yaka LOMAHASHA imali letigidzi letinge-27 27 million lekuyimali ke lenkundla leyisebenziseke kwakha ke lihola lelibiteke imali engu-3.5 million emalangeni sibonile kusukuma ke umsebenzi welidiphu sibonile ke kusetshenziswa imali lenyenti kakhulu ngaphasi ke kwelihlelo lwatiwa ukuthi i-Rural Electrification Scheme lapho khona ke itindzawo letiyigesi setimtfolile ke gesi lapha ke LOMAHASHA nakhona ke mawufikile indzawo seyibonakala ke ilidolobha sekuhle kakhulu ngiyo le mali lesikhulumela ke tikwayo namuhla lenye ke imali esiyibonile kusukunyiswa kwemisebenzi yetinhlangano letimele phecelezi ama-cooperatives lekuyinto lenhle kakhulu njengoba ke Maswati ayakwati ke ukuthi acale ke imisebenzi letawudinda akwati ke ukuphilisa lesingakuveta ngekwabiwa kwetimali etinkundleni ikakhulukati ke kulandzela kwabiwa ke kwamaphakelo etimali endlini yabayesikhulu evikini eliphelile indvuna yeTemafanele Rickenback kwekuthi emalunga eParliament endlini yabayesikhulu abesayahlangana ke kuleli viki kutowakhulumisa lamaphakelo lesingakuphawula ikakhulukati lekakhulumile ke ngendzaba yentuthuko etinkundleni naso ke sikhwama se-Regional Development Fund kwekuthi le mali seyibonakala ke ingasalingani netidzingo letikhona ke lena ke emimangweni nasetinkundleni acela ke etiko letemafa nakuyo ke indvuna ukuthi sesikhona ke sidingeko sekuthi ke le mali yalesikhwama ama-Regional Development Fund ingabuketwa ngenhloso yokuthi kumbe ingeteke kute-ke itawukwati ukuthi ke imelane natidzingo tentuthuko letikhona ke lena ke etifundzeni noma ke etinkundleni lesethemba ke ukuthi ke uhulumende welive lakangwane indzaba lekatayisebenta njengoba ke ngilamalunga eParliament labona lemisebenzi lena ke etinkundleni ukuthi vele le mali iyanela noma kumbe ayinele sethemba ukuthi uhulumende indzaba lekatayithokotela njengoba nanaye inhloso yokuyikhipha le mali kwekuthi ke kube nentuthuko lena ke etinkundleni azingene ke ehlelweni maswahla amahle senikhombise ke lemisebenzi lesiyicocako ke ehlelweni ukuthi ingabe intuthuko ihamba njani kaLOMAHASHA Njengoba sekuvetiwe ukuthi imali ihulumende lesekele ngayo lenkundla yaka LOMAHASHA ibalelwa etigidzini letinge-26 nencenye lokungu-26.9 million emalangeni lokusamba semali lesisetshenziswe ekusekeleni tinhlangano letitimele ema-co-ops umsebenzi wekwakha lihola lemphakathi kaShewula lona libite imali lengu-3.9 million emalangeni kwase kwakhiwa lidiphu lasendumo kufakwa kwagezi emakhaya kwakhiwa kwetakhiwo tetikolo kubala nje lokumbalwa lokunye ke lokuhlabe umchele kule nkundla yaka LOMAHASHA kusekeleka kwebafuyi ngekuthi kusukunyise kwakhiwa kwelidiphu lasendumo kaShewula ngemali lebalelwa ku-390,000 emalangeni kufeniselwa kwelitete ngemali lengu-120,000 emalangeni lokuyimali leyachamuka kubaka Eswatini Environment Authority kanye nekwakhiwa kwenkambu yemfuyo yebalimi lapho kusetshenziswe khona imali lebalelwa ku-930,600 emalangeni kwazuza abafuyi labangu-2,500 Lilunga leParliament yenkundla yaka LOMAHASHA umhlonishwa Ndumiso Masingmula utvumisa kakhulu uhulumende ngekuthi asekele imisebenzi lekhonsako kule nkundla yakhe nakhatha lokhu ke bekubhedvuke umkhuhlane we-COVID-19 lapho kwematinfo letinyenti laveni nasemhlabeni wonke jikelele cha kungaba kokucala umsakati kungaba kusasa lelithuba lethi sibonge kuhulumende umsebenzi lawende kaLOMAHASHA maningi ama-projects lesikhone kuwenda ngekubambisana nalolitiko ikakhulu litiko letinkundla leli hola nje lokhuluma ngalo eShewula High School it's a state of the art lisezingeni nje impela
litawusisita emisebentini leminingi lemikhulu yetikolwa neyemango, litawusisita kakhulu. Ngetulu kwaloko netinhlangano kwalomasha nje kunenhlangano kuthiwa ngi-Togetherness. It's a cooperative letsengisa tinto tekunangizathu into tekulima kwetfuyo kudla kwetfuyo. Nabo basitakele kulesikhwama se-RDF. Sibuye futhi nasetikolweni kwakhiwe tikolwa tindlu tabothishela. Etindlini tabothishela ke noma umsebenzi omkhulu lusowentiwe ikakhulu liphiko laka micro project siyabonga kakhulu. Kodwa nje vele lukhalo luselutse ke la etikolweni bothishela basalala kabuhlungu tindlu ateneli vele kuletikolwa nje temphakathi wakashewula umphakathi wakalomahasha. Hayi lapho ke kusengakahambi kahle kusesephansi lelizinga. Mningi umsebenzi lo wentekile lapho khona ukhanze ukuthi netinhlangano letinye tisibambisile ke. Kodwa ke kuchubeka naleli hlangothi lahulumende kubogezi. Gezi ungenile kuleli sikhwama sahulumende lesika natural resources lapho khona ukhanze sibantu bakudzinga sibakhiphe lokuthite lokusihlangabetho. Kanzi nakulapha labahlangabeta khona ku-RDF nakhona lapho ke dinengi tikimu letingenile ikakhulu emphakathi wakalomahasha. Dinengi nje tikimu letingenile bongulubeni bomhlaba ubovu umhlaba ubovu konke lapho kungenile tikimu letitsite letingenile tasitakala. Letinye ke tisengaka emagesini basengakedi imbamba kutotenda kodwa nje ke bona sebasitakele kuleso sikhwama leso. Sikolo lesikhulu sakashewula iShewula High School sona sizuze kuhulumende ngekwakhelwa nali lihola lelibite imali lengu 3 million emalangeni. Lelakhiwa nakucala umnyaka wa 2021 ngaJanuary. Lase liphela ngenyanga ya December 2021. Sive lesizuza kulo ke leli hola sibalelwa ku 3000. Lokwakhiwa kwaleli hola kungilomunye umkhankaso wahulumende wekuthi kwakhiwe emahola cishe kuyo yonke imiphakathi yakuleli. Kude kuthi kubanjelwe khona imihlangano yemimango leyehlukahlukene. Benze futhi kwakhiwe nenzuzo ngawo. Bukhulu balinye lihola bubalelwa ekutheni limumathe bamfu lokungenani labangemakhulu lamane nemashumi lasihlanu 450. Leli hola lakashewula kuthiwa lacala kwakhiwa batali ngemuva kwekuthi bacokelele imali lengu 900,000 emalangeni. Kwase ke uhulumende soyabasita ngemali lebalelwa ku 3 million emalangeni. Lekwenda ukuthi seyiyonke le mali ibe ngu 3.9 million emalangeni. Ngekusho kwasihlalo welikomiti lalesikolo Make Margaret Sifunza ulamavimbela uthi bona basikolo lesiphakeme sakashewula litobasita kakhulu leli hola nasekubabhaliseni luhlolo lwebantfana njengoba uthi sidingo salo besisikhulu nje impela. Lihola Nkosi yami sibonga kakhulu libe nemsebenzi lomkhulu uhulumende kusakhela lihola. Umsebenzi beulikhuni nebantwana bebangakhona ukubhala simo nje besimadima kakhulu but namuhla bantwana bethu sebakhona ukubhala esikolweni sesiyakhona kwenda umsebenzi lowanele kubantwana bethu siyabonga kakhulu. Nebantu lapha besishada besingakhona ukushada bokhanza ukuthi sihamba sibheka le kubombaka sibheka kubo Simunye but namuhla sesiyakhona ukuthi umsebenzi sitawenda siyicommunity yakashewula konke sesitakwendela lapha kuyinjabulo lenkulu. Namhlanje siyabonga lelanga lelihle kangaka lenisendelelo lalimba kahulumende. Nkosi yami kufika kashewula kusibusiso lokhu kulanga lelihle etimpilweni tethu nathi sitivela injabulo sitivela sibakhulu siyabonga kuhulumende wethu. Ngakulokunye Make Sifunza uthi yena njengesakhamuti sakashewula ujabula kakhulu ngendlela uhulumende wembube lenda ngayo ikakhulu kuletha intuthuko lekhonsako kuyo yonke imimango yakuleli. Unxusa hulumende ke ukuthi amane abahwayele imigwaco lathi mibi kakhulu etindzaweni letifaka ekhathi nale yakashewula. Sibonga kakhulu. Inkinga lenkulu ngumgwaco. Umgwaco wethu vele side kakhulu emanti sekungcono sesinawo. Siyakhona kunatha. Gezi ukhona siyancenca nje khona lapho noma singapheleli but nje sowukhona gezi. Into le kakhulu ngumgwaco. Umgwaco lele siucela kuhulumende la ngasita kuwo sicela umgwaco.
Thishela lomkhulu kulesikolo umnumzane Bongosi Mabila naye uthumisa kakhulu uhulumende ngekusekela lesikolo sakhe ngalokucetsela leli hola. Uthi esikhatsini lesendlulile imihlangano beyibanjelwa ngaphansi kwetihlahla baphathanyiswa netimvula nemakhada. Mabila uthi leli hola litobasita kakhulu nasekubhaliseni lona luhlolo lwebafundzi njengobe athi licale kusebenta eminyakeni lophelile wa 2022. Asithathe nje naleli thuba lekuthi silibonge kakhulu lola lelithola isupport kakhulu enkundleni ukuthi sive sivumelane ukuthi libe la kaShewula High School. Njengoba ubonile vele selicalile liyasisida ikakhulu ekuthenini bantwana babhalele i-exam. Hlolo nje nala ka form 5 ngifika sibhala lona evikini lelitako sitobe sicala hlolo lwa ka form 3 nakhona sitafike sitakale kakhulu ngoba netinombolo tebantu abethu tibonakala tithi kuphakaphakama ukuthi singababhalisele emaklasini. Nje sithathe lelo thuba sikubonge kakhulu sibonge naloko ukuthi sike saba nesikhathi eside sibambe imihlangano nebatali phase etihlahla khona la sikolweni. Uma timvula tifikile vele uthola ukuthi lo mhlangano utawujubeka nje nakungakathathwa netinqumo tekuchubela isikolo phambili. Kepha lamuhla nje sesikhuluma lo ukuthi batali nasibadzinga emhlanganweni sitawubafaka lapha eholeni sithathe itinqumo tize tofika ekuphetheni kwemhlangano. Nalokunye ke siye sibe netinkonzo nje kwakhona la sikolweni nangabe sinetikhathi letitsite sifake labantwana sibe nemthandazo lomuhle ngoba konke ufuna sikwende ngaNkulunkulu. Nyalo sesitawukhona nekuthi siwende umsebenzi lofana naloyo sisikolo nawo lo ukuthi ke sibe naleyo micimbi njena ngene award abantwana lo lesiba award wona ekutheni basebenze kahle noma kubakhuthaza ukuthi basebenze kahle. Sitawuvele thathe itulo tethu siconze eholeni sifike sende loyo msebenzi kuyawuba kuhle impela siyabonga. Thishela Mabila uphinze uthi lesikolo sakhe sinesidingo lesikhulu sekwakhelwa netindlu tabothishela. Uthi bothishela laba kulesikolo bang32 kanti uthi tindlu labanato tingu15 lokwenta ke ukuthi bahlale ngabathathu. Kuyavela ke ukuthi labanye babo bahlala ngephandle kwaso. Thishela Mabila uvete ukuthi kunyendi lesikolo lesiphokophele kukwenda lokufaka ekhathi kuvuselela takhiwo pheceleti i-renovation kwakhiwa kwelikhishi nalokunye. Emaphupho ethu lesinawo singisheula high school vele ngidawuthi akagcini. Ngidawucala ngawo nje nalo ukuthi sinesifiso sekuthi lesikolo ngale miphumela sigcine naso siba letulo evele. Kepha nje nana sesikhulumela indzaba yetakhiwo singasho ukuthi lelikhulu liphupho lelisihluphako lithinta likhishi lethu lapho khona badlela khona abantwana alikho lesezingeni kahle hle kanye nendzaba ye science lab lesikolo sethu nje nasinebantwana labangu953 lo usikhuluma. Kepha i-science lab sinayinye sinaso lesifiso sekuthi sigcine siyakhile ke i-science lab. Nesinye isifiso sethu ngito tindlu tabothishela labanengi bathishela bethu bahlala ngekusherisha letindlini. Labanye noma bafisile kuhlala futana esikolweni uthola sebagcine bagibele emabhasi ukuthi betenga sesikolweni. So ngalamafishane nje na sinawo lamaphupho ukuthi siqhubeke sithuthukise isikolo sethu ngetakhiwo le singasitakala khona singathokota kakhulu. Thishela Mabila uthi lesikolo sakhe sinebafundzi labangu955 uthi njalo ke ngeminyaka labafundzi benta kahle impela elihlolweni velonke. Kangange ukuthi uthi ngeminyaka wa 2021 labafundzi bakhe baka form 3 na form 5 bakhona kungena ku top 50. Asho lo ukuthi abantu bethu basebenza kakhulu nekubambisana nabothishela kanye nebatali ekuthenini lemiphumela lesikolo ibe ngilemihle. Siyasebenza nje impela nanyalo njengoba usithole silapha nje bona laba ka form 5 bantwana siyazama lokuthi sisolo siyasitana nabasikalahlani lokho sebabhala loluhlolo lwabo. Ngalamafishane imiphumela yethu thina iyasijabulisa kepha nje sihlale sisho ukuthi sonke isikhathi kunesikhala sekuthi sithuthuke siye phambili sinesifiso sekuthi siyayiqhubekisela phambili iphinde iqhubeke ne-improve imiphumela yaShewula High School. Fuyi bakaShewula esigodini sasendumo lesingephansi kwenkundla yaka LOMAHASHA sebavakalise kuphatheka kabi ngekuthi bathenjiswe kwakhela lidip lemfuyo yabo labathi uhulumende wabethembisa kubakhela
masinyane. Labafuyi labadibhisa imfuyo yabo kuleli dibhi indumo number 206 nabo uma kuhambe kahle sekungendeka ukuthi impela tihlathi tivakashele tindlebe. Kulandzela ukuthi uhulumende wembube avelane nabo ekwakhiweni kwelidibhi labo labakhala ngekuthi lidzala kakhulu. Lakhiwa ngeminyaka wabo 1976 kanti bathi alisekho nani esimeni lesikahle. Lokhu ke kuvakala ngaye umnumzane Samuel Dlamini longusihlalo welikomiti lalomsebenzi. Sing lidibhu lase 206 Ndumo. Sahlala phansi ukuthi yena lidibhu seliyasonakalela. Nathi siyalikhokha emandalo wabambe liyavuka. Sathe sihamba soenda sicelo enkundleni sakhulumisana ebuqopho basentela basichushisa ukuthi nali form ndanibuyela nalo. Labuya liform laligcwalisa lihamba la emphakathi balisayina emphakathi lihamba la enkundleni. uNkulunkulu ke amuhle yasiphendula inkundla idibene naMichael ukuthi isicelo senisemukelele. Saphasa vele isicelo sethu basatha bawufunza ngokugcina impahla ukuthi nathi fike impahla tentiwa njani. Nyalo ukuthi impahla tizilitiwe tikhona nje lengikhulumako. Sitho lokaMichael nenkundla siyalibonga kakhulu ngoba sesitawuphuma kule ngcindezi lekhona. Kuthi lidamu nathi silikhiphile emanti avuthe onke. Futhi le damu lidzala. Kusukela le ku 1978 noma nathi nje bo 1960 le damu labakhona leli. Nathi sifikela ngabo 1978 sasebenzisa lona le damu leli. Ngibonga kakhulu nje ukuthi lusito sesilitholile sesitaba nelidamu lesezingeni lelisetulu lesestandardini. Dlamini ungetene ukuthi leli dibhi labo linemfuyo lebalelwa ku 180 lokuthi inkomo bese kuthi timbuti tona tibalelwa ku 150. Ukhala ke ngekuthi leli dibhi labo lasendumo seliguge kakhulu kangange ukuthi nabadibhisa yona imfuyo yabo iyalimala ikakhulu etingculwini nasetimselweni. Inkinga lebesinayo besihlukene kakhulu. Tihamba kakhulu letingoma. Kwase uNkulunkulu yasitha wasijube ekhathi wasipha lelinye lidamu lelingale lasebhubesi. Sase siyasala ke thina engala kule ngindezi yelidamu nali leselikhona. Lo nyalo sitawukhaya leli shadamu. Nyalo sesihamba ngcona sahambe njengasekuqaleni. Lesine sesasala kwaphuma laba lanze bamba kakhulu basuka enduma. Base bayibhubesa. Sasala ke thina. Sineke nyalo ngibonga ukuthi sesitholile impumelelo ukuthi babuye batosendela lidamu ngoba vele besikhala sisephelele sisebaningi. Khanje ukuthi siyagezisa phela manje tiyema. Sifake manje. Phinde siqhubeke sithela umuthi. Nyalo setigeza nje ngalawo manje siqhubeke kuphele ingoma. Ngakulolunye ihlangothi Dlamini uthi bona labafuyi bakashewula kubavisa buhlungu kakhulu kubona dona tinswela boya tibebela yona lemfuyo. Uthi noma kunjalo utvumisa yona imibutho lemibili yakuleli lokungumbutho wembube kanye newete kuvikela. Lathi lemibutho idlala lichaza lelikhulu ekuchizeni lobucala bekwebiwa kwalemfuyo. Bantwana bamswati tingomo tiyahamba ngikhuluma nje khona tingakete damu. Khanza kasedliwe ngale. Kwa tingakete damu ngathi uthi uhulumende lapho angasibukela njani kufenisi kudarada ukuthi manje kufakwe darada. Kuthi ingomo thamba kuphele tingomo lakithi. Kulela afika kuhamba letinye kuleli kuhambe letinye. Nyalo lokuTakhisimusi lamaphoyisa kangale afana nami nawo kudigebengu lawa ngale kubomakhelwane. Emasosha ayasibambisa. Nangabe tiyabonakala. Leti ngabonakali lethi hambe ngemuva tawuphushela ngale. Ngitsho ukuthi sehlulako leto. Leti tikhamka bathi bona vele bathi vimba lamasosha. Phuma ngisho lethi imoto. Manje vele senkingeni lakithi. Uhulumende nje ungathi ngabe uyabuya toba dudane.
ngiloko nje lengingakusho mina ngiladama etho 6 deep Nduma ababuye basilekelele nebakithi. Buchopho bemphakathi wakashewula umnumzane Robert Mabila sevakalise ukujabula kwakhe lokukhulu ngayo imetamo lekhonjwe nguhulumende wembube ngalesakhiwo saleli dipi. Lathi labafuyi imbela sebavele basibheke ngalabovu njengobe uthi lenye imaterial yekwakha seyivele ikhona. Uncusa ukuthi uhulumende amane abakhele ngekuphatima kweliso. Kulabe likhona lidamu vele belingathazo kakhulu kubalimi ngoba letinkomo lelidamu labe lakhiwe lashiwa ngumlumbi bekuliplansi leli. Letinkomo bese tiphambana ukuthi beti lesinathi dipha ngoba betitingulu leta labe dipha cala tiphambana tibulalana shothi beti sinathi lapha phasi tithosi tambinjana tiyabulalana. Lo nyalo nje micro atasizamela lelisha balimi batawujabula kakhulu. Umnumzane Robert Mabila lobuchopho bemphakathi wakashewula uphinze wathumisa imibutho yekuvikela ngekuthi njalo iyababambisa kule nkundla yakhe ekugwemeni bona bucala bekwetshiwa kwemfuyo kanye naleminye imikhiba lebakhona nje. Hulumende kuleyo angasita ngekuthi kumane kuvuswe lo lifenisi ngoba bathi setiyathambela nje lokuya leMozambique sekude leli line lelivimba letinkomo ukuthi tingaweleli kubomakhelwane. Ngaleyo ndlela nasetiwelile babe sebalingeka bomakhelwane athi sakhona kubuye. Njenganyalo njengabokhisimusi sebalungiselela bokhisimusi babalungiselela kabi ngoba bese babalungiselela ngaletinkomo temaswati nga. Lilunga lePhalamende lenkundla yakhe LOMAHASHA umhlonishwa Ndumiso Masimula naye uthumisa kakhulu uhulumende ngekuthi avelane nebafuyi bakashewula ngekuthi endetaba tekwakha leli dipi lasendumo. Lidip lenduma leli dip lela siyakhumbula msakade ukuthi bantu labakhe lapha kulenzawane le ngilabantu labasuka eSimunye nakufika Simunye. So leli dip lakhiwa ngaleso sikhathi. Litiko ke la ka agriculture lihambela ama dip lahambela wa phase out lamadzala kangaka. Sekunema designs lamasha. So kwabonakala ke ukuthi vele kufanele ukuthi nalo leli sale lithuthukiswa. Siyabonga kakhulu nje lapho sibonge liphiko la micro project sibonge nakuyo litiko letinkundla through the RDF fund we are able ukuthi sithuthukise lo msebenzi lowo. Umhlonishwa Masimula naye uvakalisa kukhathateka kwakhe ngekwetshiwa kwalemfuyo kule nkundla yakhe. Uthi balimi bakhala siyoyoyo ngekwetshiwa kwalemfuyo yabo bese iwetelwa nasemaveni abomakhelwane. Sibonge ke kubo bembube msakadi emaphoyisa nemasotsha langona asihlalela emnceleni basibambisile Sive endzabeni yetifuyo msakadi kulamalanga asathi singakhuluma sithini vele kuyakhalwa kakhulu. Sinenkinga ukuthi lolu daradi selibolile loluhlukanisa lamavili amabili. Kanzi thine tethu tinkomo kashewula nakaloMahasha tidla ngale ngasemnceleni waseMozambique. So ukhanza tinkomo tiye eMozambique ngaphandle mhlambe kwemvumo natibuya lapho setiyaphazamiseka ngekuthi litiko la agriculture kufuna silethe tinkomo tibanjwe tihlolwe tifo konke lokwa nalokwa. Kodwa nje bafana bembube basibambisa kakhulu. Sibonge nje nembutho wemaphoyisa msakade kuke kwasike saba nesigigaba lesibhlungu kashewula lapho khona kwathathwa imoto yaka World Vision emini nga12 emini. Kodwa ke emaphoyisa asukumele eTulu yatholakala leyo moto. Siyabonga nje kakhulu indlela basibambisa ngayo. Nabo basebenza esimeni lesilikhuni siyabona. Kodwa nje bakhona kusukuma nasesikhala Sive ukuthi hey sinesimo lesikanje bakhona kusonzele sivele. Siyakholwa nje ukuthi nakulena yekwebiwa kwetinkomo sitawuhamba silithole likhambe ukuthi inkomo tingebiwa ngalelizinga ngale kwaloko vele kubhlungu lendlela kwenteka ngayo tiyalahleka tiyebiwa tholakale setimbulewe lokwebiwa kwetinkomo sekwehlile kodwa kubuye ngemandla kulamalanga asathi nje uthi njengoba nyalo phela siye emasimini siyolima setitawudlaphi letinkomo ngoba kufuna tibuyele emadlelweni kodwa nje kulesimo lesi sekulikhuni ukuthi ubuyisela njani emadlelweni na ukhanza ukuthi likhali linye kulahleka tinkomo tibe bo 12 kulahleke bo 20 wetinkomo uyabona sikufa kwelive lokho. Kulomphakathi wakashewula hulumende uhlomulise inhlangano yelibanjiswano ngemali lengu 1.3 million emalangeni ekusunguleni imisebenzi yayo
leyehlukahlukene. Lelihlangano ke itinde emajembeni ibitwa ngekuthi yiSavukwa Sonke Multipurpose Cooperative Society. Le mali letfolwe ngulenhlangano yaphuma ka-RDF leyasetshenziswa ekwakheni nasi sakhiwo salenhlangano. Kufaka fenisi kanye nekucupha sitoko sekudla kwemfuyo phecelezi i-animal feed. Sihlalo welcommittee lalenhlangano umnumzane Sipho Mabila uthi lenhlangano yabo yaqala ngeminyaka wa 2013 kanti ke inemalunga lange-70. Kuthiwa inhloso yayo bekukuthi ithengise kudla kwemfuyo nalokunye lokuthi idzingeko temphakatsi fana netimvu tekulima. Lokubomanyolo, makhabeni, inhlanyelo kanye nayo imithi yekujova imimphila. Mabila uveta ukuthi uhulumende waqala wabanika imali lengo-850,000 malangeni lapho lenhlangano yabo yakhona ke yona kukhipha 10% ekuhlangabeteni yena hulumende. Le mali lena ke kwaba ngu-110,000 emalangeni. Uthi ingcenye ke lenye yemali lase uhlangabeta ngayo uhulumende yaba ngu-300,000 emalangeni. Ufetekene ukuthi lenhlangano yabo seyikhonile kucasha emalunga emphakathi lamabili kuthi achube lo msebenzi welhovisi. Lenhlangano lena sabona ngekweswela kwalendzawo ukuthi kude lapho singathola khona lusito lekudla kwezinkukhu nezingulube. Sase sakha lenhlangano sathi mase siyakhile sayiregister ngekusitwa nguhulumende sabe sesiya enkundleni siyocela imali kuthiwa nga-RDF letinkundla ikhona lapha kithi enkundleni kaLomahasha. Base sita ke angidawuthi nje kunabucopho bakithi nendvuna yenkundla. Ngibona ke labasiniketa lama forms awagcwalisa aphasa. Wabuya uhulumende wasinika imali enganga 850,000. Wathi simhlangabete nga 10% wale mali leyo. Sakhipha thina 110,000. Lokusihlangabeto lokusho kusuka ngilama percent elafuna uhulumende. Sabuya ke wasakhela naye indlu uhulumende naye lenibona kunjala ngemuva. Wayakha wayiqedza wayifaka nanangufenisi. Waphindwa sifakela stoko sa 300 emasaka ekudla kwaleti nkukhu lezi sifuna kufuya. Sakuthengisa lokudla sathi sikuthengisile lokudla sathi masibona le profit yanyana ukuthi seyikhona. Sase sithi lokunye lokushoda ngomanyolo. Sase siyazama lokuye kwenta lokunye longakhona kusitakale le community. Sase si-order manyolo sinamanyolo nje lapha kuna umnyango lapha. Sithengisa manyolo lakhaya. Samendela na certificate takhona siyamthengisa vele abantu abasahlupheki sebamthola dudane manyolo. Kuyavela ke ukuthi lenhlangano inemaphupho lamahle ekuthi yende leminye imisebenzi lekhonsako lokufake ekhathi kuba nendzawo ekuhlabela yona imfuyo letoba ne-cold room yakanokusho. Leyandluleya le cold room leya ibite 550,000. Sesiyamfaka ke nathi lo 10% walo 100 walo 50 walo 550,000. Sayakha ke leyandluleya nyalo nje sesiphasile lesicelo leso. Sesilinze nje ukuthi uhulumende angasipita noma engakunini sitokhona lokuthi sicale manje lokuyifaka le cold room yethu sitokhona inkukhu tethu bese siyahlutha sicele lapha umshini saka ma cold room konke ethi inkukhu statihlutha sitifake cold room setihluthiwe. Sisehlelweni Sive Siyatfutfuka maswahla amahle la sibuka khona ke intuthuko leyenteka ke enkundleni kanti ke kulohlelo namuhla sivakashele ke inkundla yakaLomahasha lekuyinkundla lesifundeni saselibonjeni lenebantu labathi inkulungwane letingemashumi ke la mathathu nesihlanu 35,000 webantu. Imisebenzi yentuthuko lesesiyibonile ke ehlelweni ikusukunyiswe ngekuthi ke uhulumende acephune ke imali lengo 29 million emalangeni. Ayinikede yona le nkundla ukuthi ayende le misebenzi le kayifakele ke ticele lefake ekhathi ke nayo imisebenzi lesiyibonako indzaba yema-cooperatives njengoba ke sibona lapha ke inhlangano iniketwe ke imali lengu-1.3 million emalangeni. Lekuyimali lenhlangano lengeke ize ibuyisele emuva ukuthi kumbe ibolekile. Le Sive ke sesiyakwati ke kucala ke le misebenzi sibona ke nekwakhiwa ke kwemadiphu kule minyaka yemisebenzi njengoba ke sibonile nasemavikini laphelele kuyi-priority noma kumbe kusemgomeni wahulumende kucinisa ukuthi ke imiphakathi noma ke imimango ngemimango ayibe nawo lamadiphu. Nalele minyaka yemisebenzi esiyibonako kulolu hlelo maswahla amahle
uhulumende imitamo yahulumende imitamo yalama structures la khona kusuka ke kubobabe ke ebucopho lena ke emiphakathini endoneni yenkundla nalo lunga leParliament njengoba ke umthethosisekelo usho ukuthi laba labathathu babitwa ngokuthi ke inkundla committee letindzaba batisebenta kanye kanye bese ke tiyacala ke tigijima nemahhovisi la kufakelwa khona ke leticelo yindvo lenhle lesiyibonako lena maswati lamahle lesethemba lokuthi njengoba ke sivetile ke ehlelweni ukuthi emalunga eParliament avetile makakhulumisa ke emaphakelo alomnyaka imali ukuthi leta indvuna yayingeta imali yesikhwama i-Regional Development Fund ngemali letigidi letingemashumi layimfica kodwa ke sekuyabonakala futhi ukuthi sikhona ke sidingo sekuthi uhulumende bekangayikhulisa le mali njengoba ke ticelo tingenile ke emahovisini aka micro projects emahovisini asoke sikhwama se-Regional Development Fund kude ke kuthi ke ikwati lemisebenti kusukuma sethemba ukuthi ke leso sicelo noma ke leso sishukumiso sawo ke malunga eParliament siyawuhamba sifike ke etiko ibuketwe nalemisebenti ukuthi vele itawukhona kugcina isukumile ngekuthola leto ke mali kanzi ke ngebukhulu bayo ke lenkundla yakalomahasha nebubandi balemisebenzi eyendekile lapha kalomahasha asikakhoni ke kunivetela yonke ke ehlelweni namuhla amaswahla amahle sethemba ukuthi masiphilile evikini lelitako siyanikhombisa ke isigaba sesibili sayo lemisebenzi njengoba ke iminingi kakhulu sethemba ukuthi ke Jehova uyasigcina sibonane ngalokudako siphilile nisale kahle